Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Arlok hakaniga video ngan hikaya pi kumno ba pin pendon kam ya watermark manager application bat kumno ba pin weng ya u logo lani watermark badon haka video ka jongpi bat kumno ba pin at logo lane ban snal logo da ka ba pi pendon kam da watermark manager application so bha parlok ban ya follow yang ha Facebook bat ha Instagram pat nga sa follow pakai pi parlok ale parlok ni page no ya kaneka video lengkong parlok ide ben pli you play store ujung pi hangne parlok sa search remove and add watermark nangta sa download lade install parlok lada pila dia ban install sa klik open parlok hangne parlok pide ban app shua shipang lada kami advertise sa skip shua ya kanek advertise da ka klik kanu cross button hangne parlok sa klik ya kane batho select video nangta sa klik allow parlok hangne parlok PER kliki option remove watermark ka ban weng you watermark but add watermark ka ban bu watermark anta parlok ngan issue ya pi kumno ban weng ya watermark lane ya logo haka video ka jongpi klik gallery go parlok nangta sa klik ya ka video ka pi kwa ban weng ya logo lane watermark angne parlok ngan klik ya ka we ka video bat sa page bha kumno ngale parlok PUI ya kane ka video hangne ka don une logo lane watermark anta parlok ngan weng no ya une watermark man weng ya watermark parlok ide ban penan kam artli ki sempre kti bat sa crop tang ha ijaka badon logo lane watermark parlok anda pila daban crop i watermark sa klik save hangne parlok pidai ban app hadu ban adap 4% parlok anda ladap 4% sa kenmawan press yung tick button benta parlok sa bakno nang ni bat select siya gallery hangne parlok sa klik yung ganega option bato videos anda sa klik yung video kaba pila da remove yung watermark hangne parlok PUI ba watermark don shu Menta parlok ngan bak nang ni bat kan persang mentes sa ka wake video haka bay day bat ka jingweng ya watermark te parlok menta ngalet biang sa watermark manager application nang ta klik biang select video hangne parlok ngakwa ban remove watermark saya ka way pat ka video te hangne ngan klik biang remove watermark ngan klik biang gallery go ngan klik sa kawai ka video kabadon da logo kini master
Hangne parlok pio iyo neu logo kini master ban pendu iyo neu logo parlok nga crop biang kumba crop mene daki simpri ekti tang ha ijaka badon u logo lani watermark. Hangne parlok nga klik bing save nang tanga up hadu banadap 6% dalam dap 6% klik biang hau neu tick button manta parlok ngan bak no nang ne bat ngan lej biang sya galeri ban pe ye ke video ke bangala weng ye watermark hato kalalong kumnu manta parlok ngan page no ye ka video ke bangadang sudah weng ye watermark. Hangne parlok PUI bau logo kini master shu. Une watermark manager parlok ulong uba biang bha ban weng yu logo lane watermark haka video ka jongpi. Manta parlok ngan pen ino ya pi sakumno ban bu logo lane watermark haka video ka jongpi. Sabak no nang ne parlok pasalej biang si watermark manager application. Hangne parlok sa klik dekane ka option batho select video. Nang ta sa klik sa kane batho add watermark. Hangne ru parlok sa klik dekane ka option batho gallery go. Hangne parlok sa select deka video ke ba fikwa ban sina watermark. Hangne parlok sa klik daune simbol A+. Parlok sa type kano ka kerteng ke ba fikwa ban bu logo lane watermark. Kumkan uksa parlok hangne ngatho beautiful girl. Parlok sa klik hakane ka jaka badon une capital A nakamtaban pen style yakidak. Hangne parlok sa jiet lajong yakine ki font style kano pikwa ban bu nakabantaban pen style yakidak. Hangne parlok manganga jiet dakane batho mantika. Parlok nakamta ka color sa klik haune way symbol. Parlok sa jiet lajong yaki color da kaba pipendai hakine ki senduk ki barit. Nga hangne parlok nga select da ka color wrong stem. Hangne parlok pila ban adjust you +1 button but -1 button. Nga hangne parlok nga adjust you +1 button. Enda pila ibiang parlok sa crop bat sabu you watermark haka jaka ba pi ibit ban bu da ka ba pi drag kumne. Parlok lada pila ibiang sa klik save. Parlok hangne pidai ban up hadu banadap 6%. Endal dap 6% parlok takan maban klik how do save button. Sebak nang ne parlok. Nang ta select check gallery parlok basa check bha kalalong kumno ka video ba pila de banbu watermark. Klik kene ka senduk batok videos parlok nang ta sa free ya ka video.
Wow, so beautiful watermark in my video. Parlok PUI bangalala ban bu watermark haka video ka junga da kabanga pedonkam da watermark manager application. Parlok watermark manager ulong uap babiang bha ban weng ya watermark bat ban bu watermark haka video ka jongpi. Parlok lada pidang tunmai haka ne ka channel ka junga sio bhabanya subscribe pila ru parlok banya like bat share lem chiki parlok ki jongpi. Katang baganang la ban penmi shu yaki wepat ki video ki ba internet bat ki ba biang bha na kam ta ka jongpi. Te kublai shibun parlok yung second biang haka wepat ka video.